Nandi bamwe batongeria kuma entertainmenti ni bachumirite na kumeneria bukatha miario ria wari gavana wa Bairi wa Meru Kiraitu Murungi bone nyuma ya Kiraitu kuga gite kia ugavana kibatere gukara nyambene bakiuga kinya imenti iri na atongeria bakirasikia guru na bombo atongeria Meru bonanite kurega kunganiro ni miario je bakiuga kethira uge bwa Kiraitu ni bwa kuthingatirwa ni kuonania ni gute muntu umbite kuonia njira ya utongeria kwa miaka nkurukia 30 irethiritwe ari siasene ni bamurite kuromborekeri ni miarieje ira bakugete na gitio buru now miaka 30 rokalite imenti ugwe gwengwa kana utongeriene nura approve kweli gute mutongeria wa menta kinya umwe turenda kuga anto ba imenti ina atongeria bagutosha twambire tune senator wa Meru uri deputy speaker wa Senate ni mutongeria wetu umete imenti akwatha ndene ya Meru County na kinya Kenya kwa njumla nino ndukira itu twagira nthoni na bautio turungamite na baugwe igita riu rionthe wi mutongeria wetu tafadhali withdraw those remarks with immediate effect na warega ku withdraw that statement batu tukamenya ugwe wi crocodile ugichiara ngara kiachoka gikora ni tukwenda kuga turi imenti region na atu tauga kiama giaku kia Mbas ndene ya imenti region gute candidate kinyomwe gigekira nontu batari bagukura nimbo gwetekaniria nani ou tutikwenda candidate wa kiama kia Mbas wa MCA tutikwenda wa MP tutikwenda wa governor 2027 kana gite no kiriko kiri kiama kia Mbas kira itu ari patrinda nimbo gwetekeria ou kiama na kia Mbas kina young people like DMK mwenda kirinya mwenda ithire turenda gukuria nande nontu no gukaraja ko kwenda gucoka siasene kiri ogwa na DMK na mwenda ithire no le ko bati kuritaya ni DMK yo bati kuritaya no le ko bati kuritaya Kiraitu turenda gukwira ritaya na wete ona wake buru na mwekoro waku na nkoro yaku ete na antu ba Meru na kinyote na wega kire antu ba Kenya kinya president wetu William Samoei Ruto neto gukura gute influence Kiraitu na onda ya Meru County Eba wetekania nani ou? Na tuli imenti region twauga na categorically twauga gutegi ndo tukwenda kana utongeria kana advice kuma kile Kiraitu Murungi kawira na kwanirie na kwania na mpie nyingi na ndimoni urenda ucoka siasene twigucheza mereka na njundo na manto jangi jonde wane bwega na ndikethera ikyo kwenda kwa thina twinayo ndene Meru County thina twino ndene Meru County niguo turetere ukari rwegone ugita kwa UDM ukama kwa UDM ugeja kwa unda muthiene ochoka kwa muthiene burutu erija na gorigirwe kwa Azimio Kiraitu gutonya kwa Azimio the beneficiary ura tuone ndene Meru yugwe